umuyobozi w'ihuriro ry'amashyaka agizwe n'abadepite bo mu nteko nshingamategeko muri Senegal Abdou Mbow yavuze ko guhindura igihe amatora azabera ari ukugira ngo ibintu byose byatuma aba mu mucyo bishyirwe hamwe. Muri Kenya ejo impyisi yishe umuntu umwe ikomeretsa abandi babiri hafi ya parike y'igihugu. Abo mu muryango wa Anthony Pasha wapfuye bavuze ko impyisi yamwishe yagiye gutashya inkwi hafi y'iwabo mu rugo, nyuma y'uko mu mpera z'umwaka ushize Papa Francisco yategetse ko abapadiri bajya baha umugisha abatinganyi. Abo muri Ghana bo batewe ubwoba n'umutekano wabo kurusha guhabwa umugisha. Muri Ghana gutingana bifatwa nk'icyaha gifungisha umuntu. Muri Maroc itsinda ry'abahanga ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye n'ubucukuzi bw'ibintu bimaze igihe kirekire bitabye mu butaka bavumbuye ahantu hanyuze abantu bakahasiga ibirenge byishushanyije hasi. Bemeza ko ari byo bishobora kuba bimaze igihe kirekire kuko hagiye gushira imyaka ibihumbi 100. Muri Afurika y'Epfo Chris Pappas, muzungu uyoboye akarere ka Umungeni kuva muri 2021, ntavuga rumwe n'ubutegetsi ariko yatowe ku bwiganze n'amajwi y'abirabura.